Dia glowing, saya pun gembira. Semua, saya jarang pergi shopping nak dekat mall. Tapi demi Bella dan Ara, bolehlah kita berikan pengecualian khas. Kita ada siapkan personalized gift bagi mereka bertiga. So, guess what are the 9 items which I'm getting for them. Okay, kita mulakan dengan Aiden Ara. The first two. Ara dia suka cry baby. Jangan tanya kenapa, tapi faham-faham lah. Okay, Aiden pula, kita dapatkan pop mat Iron Man sebab dia dah jadi Iron Kid dan ingin terus berkecimpung dalam bidang Iron Man. Sebab dia buat non-stop triathlon training. Dia very simply sebab yalah, ini saya dimaklumkan kena dapat. Jangan tanya kenapa. The third, yalah sebab Bella tak habis kata dia suka K-drama, K-pop. So dapatkan sedikit B5 lah supaya dia boleh pakai. Dan obviously ada hand sanitizer supaya dia selalu habiskan hand sanitizer mana-mana kita pergi makan. Dia mesti akan guna. So I just put that in as well. And then a little bit of chocolate. Dia memang suka Roy, so I'll keep this for her as well. Dan kita ada PDRN. PDRN ni saya tak familiar sangat, tapi I like to experiment. Dan bila baca kat TikTok banyak orang cadangkan. So supaya glowing, skin glowing. Walaupun skin saya tak glowing, tapi kalau skin tunang glowing, dia lagi gembira. This one I know Bella like sebab dia dah banyak kali pakai. Saya sendiri nampak, dia pun banyak kali post dekat dia punya social media. Sebab dia blinky-blinky punya keychain. Okay, dan obviously we have serum spray. Ni saya tahu Bella suka pakai juga supaya nampak kulit versi Korea. Sebab dia mengidolakan Lee Min Ho. Walaupun kulit saya tak glowing, tapi kalau kulit dia glowing, saya pun gembira. And finally ada kucing. Tak adalah kucing betul, tapi kad kucing. Cuba teka mana satu saya, mana satu Bella. Obviously kalau yang paling nakal, which is aka Oyen, itu mestilah saya. So saya dah dapat dah dia punya box. So tak tahu muat tak, kita cubalah. We can start to box it. Saya ni kena betul-betul memahami denyut nadi mereka bertiga. Kalau tak nanti takut bazir pula. Dah beli akhirnya tak diguna pakai. Kind of a waste lah. Sebab tu research kena buat. Dan research ni bukan setakat research guna ChatGPT tak. Dia research yang sangat unik, sangat customized. Therefore you need to know what they like. Dan kadang-kadang it comes with trial and error. Kadang-kadang ni dia perempuan in particular, dia tak direct dan dia tak begitu jujur. So dia tak akan beritahu apa je nak. At times you expected to know. Tapi dengan children dia very direct lah. Oh, I don't like this. Oh, I like this. So a lot easier. Cara saya customize. So orang kata kadang-kadang kena beli produk mahal lah apalah. No lah. At times it's just about personalizing it. Harga berbatutan. Tak perlulah nak ratus-ratus ribu ringgit. As long as niat tu betul and it comes from the heart. So, ambil. Dan kita hantar kepada diorang. Dan kita hantar segala gift sebab Malaysia ni negara yang teramat panas. So berkata kita cepat-cepat pakai little bit of sunscreen. Tapi itulah, orang selalu ingat bila kita nak hantar hadiah ni, atau kita nak belikan hadiah, hadiah tu kena harga ribuan ringgit, puluhan ribu ringgit. It's not. In the end, it's the thought which matters. Okay, so sunscreen pun dah pakai. Muka tak berminyak, handsome macam Lee Min Ho, dan Afghan campuran. Jadilah saya Syed Saddiq. Joking, but Jom kita pergi hantar.